पुरुषाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ओम इखेत्वा बाह्यवस्थादिभुवः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्य यद्वमग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावतीरणमिव ऐस्मामवस्तेन ईशतमागसगो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ जातपहुजितमानस्य पशुन् पाहि पशोः पवित्रमसि देवरसि पृथिव्यासि मातरिष्वनो घर्मोऽसि विशुद्धा असि परमेण धाम्ना त्रिगुहस्वमावर्मात्रेण पतिर्वारिकीर्ता वसोः पवित्रमसि सुधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सवितु पुनातु पशु पवित्रेण संधारण सुखकामदिक्षः सा विश्वायु सा विश्वकर्म सा विशुद्धाय इत्यस्त्व भाग कुसुमेन तनति विष्णु अभ्यगुरक्ष